يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنان هوي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الله سبحانه وتعالى مجد أمكوهنا إزاري وتمرتاتشن الصدقة في الإسلام صدقة بإسلام يالون درجة نملكتها بسدست أبيت نطبح زورالي ناتنتنالن أولا عندنا درجة الصدقة في الإسلام صدقة بإسلامنا يالو درجة من يهلنو ثانيا أفضل الصدقة صدقة وش يتلاقي درجة اللاتشو بلاج صدقة وش إنما ناتشو يتلاقي بلتا إنفاق ما درجة اللبن ثالثا سوستنياو ثمرات الصدقة عند الصدقة بمستتو دنيا آخرة من التكمال ترفاتو من دنو إن لن رابعا أردتنيا أنواع الصدقة صدقة تلاقي كفلوت شالوت النزا إنما ناتشو خامسا بصدقة سمي تترى قرآن لي عندي اسلمنا ما أزن على زكاة من لو قرآن لي بصدقة اسم تترطوال زكاة من دنو لأن ما نسي قباتشوال وأخيرا يمجرشو نمازج المتصدقين با الله سبحانه وتعالى من قر لي جنزبو تشاتشون يلقسو موديلو تشن تمثاليتو تشن إن شاء الله أمر الله المؤمنين بالصدقة الله سبحانه وتعالى قرآن لي مؤمنانا بصدقة يزاتشوال ينسساتشوال يقول مولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنان هوي أنفقوا مما رزقناكم إنيا كلقسناتشو سيساي لقسوا ستو إلال ويقول سبحانه بل إلى ما انكسل من إلال يا أيها الذين آمنوا إن أنت يمناتشوه مؤمنان هوي أنفقوا من طيبات ما كسبتم سرتاتشو كفراتشوت كترو نجر صدقة ستو لقسوا إلال درجة الصدقة في الإسلام صدقة بأسلمنا يعلو درجة نعلن إن للصدقة درجة عظيمة في الإسلام صدقة أسلمنا دين الإسلام استلك بوتا ألو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديثات شولي غنى حبتن كملقسقا قرآن بس بحقه كما قوم أكل عدرجو تقصوتنا يعلن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي أتشمن لالو لا حسد إلا في اثنتين لولا تنقروش بهون نجي حسد يلم حسدنا يتكلكلنا لولا تغني تشالال لالو منه خير سلام يسكتل رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار عند سونو الله سبحانه وتعالى قرآن نكت ستو قرآن ستو بذا قرآن ليتم كان ميقوم بتال بميعزو يسربتال ولتنياو سودمو هينو ورجل آتاه الله مالا الله سبحانه وتعالى سفي رزق ستو حبت ستو فهو ينفقه آناء الليل والنهار ليتم كان بالله من قر لي يلق سؤال ሁለቱ ቢሆን እንጂ ሌላ ላይ ሒስድ አይፈቀድም ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምነው እንደነሱ አድርጎኝ ቁርአኑ ከተሰጠኝ እንደዛ በቆምኩበት ሌትም ቀንም ወይም እንደዚህ ሀብት ሰጠኝ ሌትም ቀንም በአላህ መንገድ በለገስኩት ብሎ መመኘት ይሄም ማሰብ በእስላም አይከለከልም ولكن محل الشاهد من النبيات صلى الله عليه وسلم حبتن كملقس غا قرآن بس كمسرات غا قون للقون ناورو تقصواتشو يهي صدقة عن درجات اللي يسيال بل فوق هذا كزهم بلاي جعل النبي الصدقة دليلا على صدق العبد وإيمانه نبيات صلى الله عليه وسلم كزهم بلاي صدقان يا أند باريا يتكلن إيمان مجلج ملكت من رجع عندهن حديث لي نقرأ يقول عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان رواه مسلم صدقة من رجانو ما رجعانو إلى أنت آخر على بكارك كونو كيسوستي على البر لما تاقوا صدقة بتستو الله عندما يملس له ما رجعتنا الصدقة من رجانو عمنا هل مالتنا ونجا من ده عندما يكفله صدقة تلك درجة له بسلمنا ومن الصدقة منا يوكفلو تشهنو كصدقة وتشست تلك بوتا ميستو إطعام الطعام مكب مع بلاتنا ذكر الله في القرآن من صفات الأبرار الله سبحانه وتعالى
አብራር ደጋግ ሰዎችን ሲፋ ባህሪያት ቁርአን ላይ ገለጸ እነዚህ ሰዎች يوم القيامة የጀነት ወንዞች يفجرونها تفجيرا ከቀኝ ከግራ ያፈሷታል እነዚህ ሰዎች ግን አንድ ባህሪ ያላቸው ከባህሪዎቹ ውስጥ ምን ተከሰ يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى من ይላል تعيمون الطعام على حبه እነዚህ ሰዎች ምግብን ያመግባሉ مسكين ያበላሉ على حبه ያን ገንዘብ እየወደዱት ከነፍሳቸው ሳስተው ለሰዎች ይለግሱታል ወይም على حبه ማለት በማብላታቸው እየረኩ እየወደዱ ማለት ነው ምስኪንን ያበላሉ ወየቲመን የቲምን አባቱ በልጅነት የሞተበትን ምስኪን ህፃን ያበላሉ ወአሲራ ምርኮኞችንም ያበላሉ ምርኮኛ ማለት ሊገለህ የመጣ ጠላት ማለት ነው ሊገለህ የመጣውን ጠላት ትንከባከበዋለህ ኢስላም ተመልከቱ ምን አይነት ዲን እንደሆነ ሊያጠቃ አንተና ቤተሰብህ ሊገል ንብረትን ሊወርስ የመጣውን ምርኮኛን እስልምና ሙስሊሞች በስርዓት ይንከባከቡታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገርሞ ነው ይህን ሲፋቸውን የገለጸው ከዛም በኋላ በውስጣቸው ምን ይላሉ ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂ ላህ እኛኮ ምን መግባችሁ ለአላህ የአላህን ፊት ፈልገን ነው ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሽኩራ እኛ ከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናንም እንዲሁ ይላሉ ምናበላችሁ አላህ እንዲወድልን ብቻ ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው يطعم الطعام له فضل عظيم مجب مابلات تلك سلمنا تلك بوتا ستوتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتي صلى الله عليه وسلم حديث من يقول أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع ما نمكو مؤمن ليلا مؤمن الربوت أي مجبهم أطعمه الله من ثمار الجنة الله سبحانه وتعالى كجنة فرافريوتي يمجب يوم القيامة بهن نجي ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم عند ما مؤمنكو عند مؤمن تمتوت عادتهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى رحيق المختوم يبال بمسكي تاشقي جنة متتهل كذا يادتو بهنجي سبحان الله تلك درجة له مالتنا وقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادة قدمت سلفوج قدمت مسلموج ምግብ ማብላት ከብዙ ዒባዳዎች አስቀድመው ያዩት ነበር ምስኪንን ሰብስበው ማብላት እንግዳ ጠርቶ መጋበዝ ትልቅ ቦታ ይሰጡት ነበር وقد قال بعض السلف قدمت تلك عالم عند منادو لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتك 10 من ولد إسماعيل إلالو من إلالو أنيكو أسر قادنيوچن ترچه أمي فلقوت مجب عزقادچه قابجاتشو أسر قادنيوچه مابلات كان يزند يتوددنو كمن يتودد الساتشو زند أسر كإسماعيل لجوج كنبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات إسماعيل عليه السلام يسو زروج ببارنت كنبروس تودكو نسون عتق الراكبة كبارنت كنبر نزعة كموتات أسر باروش نزعة كموتات يوم النبي صلى الله عليه وسلم قدمت آيات زري هونوتن كموتات أسر وندموچين ترچه بمجبي بلتبنيا للالو تلك بوتا نبر ميساتو حقيقة በተለይ ቀደምት ሰለፎች ረመዳን ላይ ምግብን በማብላት ላይ ትልቅ ትኩረት ይሰጡ ነበር خاصة في رمضان وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب لج يا نبي صلى الله عليه وسلم ታላቁ ደረሳ ከየቲም ጋር ወይም ከምስኪን ጋር እንጂ አፍጥሮ ያቅም ይላሉ ብቻ መብላት አይታሰብም እሱ ዘንድ وربما علم أن أهله قد ردوهم عنه فلم يفطر في تلك الليلة በጣም የሚገርመው አንዴ ድሆች ምስኪኖች ሊያፈጥሩ ሲመጡ አባረሯቸው እሱ ቤተሰቦች በዛ ሌሊት አልበላም ብሎ አደረ ይላሉ ያለ ምስኪን ያለ የቲም አይበላቸውም ነበር وقال بعض السلف قدمت سلفوች من ይላል كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ለአካባቢ ሰዎች እየተናገሩ ነው እዚህኮ በኒ አዲይ ሰፈር ነዋሪዎች እዚህ መስጂድ የሚሰግዱ ሰዎችን ያቀነበራሉ በእድሜ ገፍተው ሌላ ትውልድ አግኝተው ነው ማበላ ትውልድ ምን አሉ ما افطر احد منهم على طعام قط وحده አንዳቸው እኮ ብቻውን አፍጥሮ አያቅም وإن وجد من يأكل معه عاكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه
ቤት ሰው የሚመገብ ምስኪን አብሮት የሚሄድ ሰው ካጣ ወደ መስጂድ ያመጣውና ከሰዎች ጋር ይበሉ ነበር አሁን ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስናሉ እነዛ ሰዎች ቤት ይዘውት ምስኪን የሚሄዱ ሰው ካለ ኸይር ወስዶ ያበላቸዋል ወኢላ ግን ምግባቸውን ይዘው ወደ መስጂድ ይመለሱ ነበር እንዲህ ነበሩ በተለይ ረመዳን ላይ ትልቅ ትኩረት ነበራቸው ምነው በረመዳን ላይ ማስፈጠር ያለውን አጅር ያቁ ስለነበሩ ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من فطر صائما ጾመኛን ያስፈጠረ كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا ለሱ ሙሉ አጅሩ ይሰጠዋል የዛኛው የጾመኛው አጅር ሳይቀነስበት ይላሉ ያ ጾሞ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጠዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطير الصائم تلك درجة له بسلمنا صومنيا ماسفتر وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من علو من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار ጾመኛን ያስፈጠረ ሰው ለወንጀሉ ያማስፈጠሩ ማህርታ ይሆንለታል ከጀሃነም ነፃ እንዲወጣ በር ይሆንለታል ይላሉ وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا ያስፈጠረው ሰው አጅሩ ሳይነካ የሱ ሙሉ አጅር ግን ለሱ ይሰጣል አላህ ለሁለቱም ይሰጣል ምንም አይቸግረው ጌታ ነውና قالوا يا رسول الله ይትልክ አጅር ሲነገራቸው ሰሃቦች እንዴት ልናገኘዋለን ብለው አሰቡና ጠየቁ ኢኮኖሚ የላቸውማ የአላህ መልእክተኛ ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ሁላችን እኮ ጾመኛ የሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለውም ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ይሄን አጅር እኮ አላህ ይሰጣዋል ለማን ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተት እንኳን በውሃ ደባልቀህ ብታስፈጥር ወይም ተምር ባንዲት ተምር ሰው ብታስፈጥር አሊያም በባዶ ውሃ እንኳን ሊያስፈጥር ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አጅር ይሰጣዋል አሉ ትልቅ ደረጃ አለው ومن سقى صائما ደግሞም ጾመኛን ያጠጣ ሰው ሊያፈጥር ሲል سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة سبحان الله ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ يوم القيامه الله سبحانه وتعالى ከኔ ሐውድ እኔ እጅሌ ያጠጣዋል ያን ሰው ከዛ በኋላ ጥማት አይነካውም حتى يدخل الجنة ጀነት እስኪገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችን መበራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሰሃቦች ጠይቋቸው ያ አላህ መልእክተኛ የትኛው ኢስላም ክፍል ነው ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው የትኛው ነው በላጭ አሏቸው قال ነብዩ ምን አሉ تطعم الطعام ምግብ ሰዎችን ልትመግብ ነው ልታበላ ነው وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيحين من قالوا مجب لسوش للتابلا ነው ከዛም በኋላ ደግሞ وتقرأ السلام ሰዎችን السلام عليكم ልትነው على من عرفت ومن لم تعرف አወከው ማላወከው ያን ሰው ሙስሊም መስሎ ካየ السلام عليكم ልትለው ያገኘውን السلام عليكم ልትለው እነዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው አሉ በግንባር ቀደምትነት ማንን ጠቀሱ تطعم الطعام ምግብ ልታበላ ነው ትልቅ ደረጃ አለው መመገብ የጀነትም መግቢያ በር እንደሆነ ነብዩ ይናገራሉ يا أيها الناس علو نبي صلى الله عليه وسلم مدينة لي سيقابو عبد الله بن سلام دم يستلالفو سيقابو مجمرة يتناقرات حديثي تشنو إلال من قالو يا أيها الناس إن أنت سوتشي أفشو السلام سلام تان أبزو كلنا السلام عليكم أبزو وصيلوا الأرحام زمدنا نقتلو بيت الزمدنا أقواطرو قتلو وصلوا بالليل والناس نيام سوش دمو ተኝተው እናንተ ተነስታችሁ ለሊት ስገዱ ከዛ አራተኛ ምን ተከሱ وأطعموا الطعام ምግብን አብሉ تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام ትገቡ ዘንድ ኢዘን ማብላት ዲን الاسلام ውስጥ ትልቅ ደረጃ አለው ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም አንዱ ካንዱ ይበላለጣሉ انما ናቸው አብረንይ አወለን የመጀመሪያው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقه الخفيه
دبك متسطو صدقة تلك درجة له بدين الإسلام لأنها أقرب إلى الإخلاص منه لا الله بتشالمون يقربش سلهنا لبتشا ما نمساي متسطو صدقة لا الله بتشا دركاتنات بإخلاصه الله سبحانه وتعالى يتشال من دايسة أهلنا يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي إن أنتكو صدقان بقلس بتسطو فنعم ما هي طورنا وملكام نقرنا وإن تخفوها دقمو دبكاتشو وتؤتوها الفقراء لمسكين بتساتوت فهو خير لكم يهلنا أنت تشعلنا بقلس كام بتساتوت بقلس بتساتوت قن يقد بقلس اللي ستة ميقبابوتا وتشالو مسجد عندما السرات عندنا نقولش بقلس يقد ميونالو يام بيهون يتشعلنا إلى دبكو مستت تلك درجة له أفضل الصدقة كم يبالو زرزر قبطال ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها لزيه من نبياتنا صلى الله عليه وسلم دبكوا صدقة ميسات وصوتشن يا موقصواتشو سريوتشنم يعدانقواتشو إيشي صدقة السر تدبك أمسات الصدقة تلك من ذاك الله زنت أسقنيالك كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياتنا من يقولوا إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عم صدقة يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تعطفوا للتشلالو أنت وانجل سرت الله للتسقط وتشلاله صدقة واجن تعطفوا للتشلالو صدقة السر تلك درجات لذانو قدمت سلفوش تلك تكرة يسطو تدبكوا صدقة بمستثلي زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولدوا فاطمة لعلي رضي الله عنه داروت كعلينا كفاطمة ما نوتو حسننا حسين وتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي بن الحسين بآيات سنين تراد زين العابدين تدبكوا صدقة بمستتي تاوقوا نبروا تلك هبتام أرلا حرقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرج بها في عتمات الليل والناس نيام دوكيتوچن بجونيا سرنا لليت تشكموا صوتا نيتو يالا نسو اغريتو يزورات نبره وكان يطوف بها احياء المدينه ليتصدق على الفقراء كتموان بلليت بچلمو دوكيت تشكموا يملالسو نبر بيمسكينو بيت يهدو برو لا يسكمطولتا چلمانو كالله وجل يلامياتشو يلمنا وكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة بزو مدينة نواري هزبوش تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواريوش رزقاتشو ما اندمي لقساتشو أكو بتشا بيطاتو بيمالدو دوكيت براتشو لي بجونية تصرا قنيالو الساتشو نيزورو ميادلوت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هل ميمت الله رزق تقارته يعني مساتشو بموتاتشو እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው ነው የሚያመጡልን አሉ ህዝቦቹ ولما وضع زين العابدين على المغتسل زين العابدين جنازاቸው ለእጥበት ሲቀርብ نظر غاسله አጣቢያቸው ተመለከተ ገላቸው ላይ فوجدوا في ظهره اثار سواد فقالوا ما هذا تقر ነገር ጀርባቸው ላይ አዩ ይህ ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ فقيل لهم من አላቸው ህዝቡ انه من آثار حمل اكياس الدقيق على 100 بيت في المدينة فقدت عائلها بفقده سبحان الله يا አጣቢ ጠየቀ ይህ ጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር ይተቆረ እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቄት ተሸክመው ከመቶ በላይ ላሉ የምስኪን ቤቶች እየወሰዱ በየማታው የሚያድሉበት የዛ አثር ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑል ዓቢዲን رضي الله عنه እንዲህ ነበሩ ቀደምት ሰለፎቻችን ለሰደቃ ትልቅ ቦታ ይሰጡት በተለይ ተደብቆ ለመስጠት ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ማንም ሳይ የምትሰጠው ነው በግልጽ የግድ ከሆነ ብትሰጠውም فنعم هي ጥሩ ነው ይሄም ثانيا ሁለተኛው በላጭ ሰደቃ የሚባሉት الصدقه في حال الصحه አንተ በጤንነትህ ደህና ያለህ የምትሰጠው ሰደቃን የሚስተካከለው የለም አፍ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيح ቡኻሪና ሙስሊም በተዘገበ ሐዲስ ላይ ይላሉ أفضل الصدقة بلاج صدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح
አንተ ጤነኛ ሆነህና ሸሂህ እየሳሳህለት ለዛብር የምትሰጠው ሰደቃ ነው በላጩ ተእመሉ الغنى ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ወخشى الفقر ደግሞ በመስጠትህ ድህነትን እየፈራ የምትሰጠው ሰደቃ በጤንነትህ ሞት አፋፍ ላይ ሳትደርስ የምትሰጠው ሰደቃ በላጭ ነው ይላሉ ከዛም ነብዩ ምን ብለው አስተነቀቁ ولا تهمل አታዘገየው حتى اذا بلغت الحلقوم روح غرورو يدرسچ ጊዜ ያኔ ትምህ ጃንደለ ስታክ قلت لفلان كذا ይሄን ሀቅ ለእንትና ስጡልኝ ولفلان كذا ይሄን ድርሻ ደግሞ ለዚህ ስጡልን አትበል አላ وقد كان لفلان كذا ለነገለኮ ኦሬዲ ሆኗል አንዴ ሆኗል የሚወርሰው የሚከፋፈለው አላህ ያስቀመጠው ሸሪዓ አለ በዛ ውስጥ ገብታ ዘባርቅ እዚህ ደረጃ ሳትደርስ صدق ይላሉ ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ሞት ላይ ሳትደርስ ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ድህነትን እየፈራ እዚህ ሜዳ ላይ ሆነ የምትሰጠው ሰደቃ مهال يلم أفضل الصدقة واستقبطال ثالثا ሶስተኛው الصدقة مع القلة والحاجة አንተ በጣም እየፈለከው በጣም ትንሽ ኢኮኖሚ ያለ ምትሰደቀው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም كما رواه ابو داود يقول النبي عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ افضل الصدقه በላጩ ሰደቃ جهد المقل የትንሽ ሰው ተበራቶ ሲሰጥ ነው وابدا بمن تعول جهد المقل ሙቂል ትንሽ ያለው ሰው ጂሃድ አድርጎ ታግሎ የሚሰጠውን ሰደቃ የሚያህል የለም ይላሉ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام በጣም ይገርም ሐዲስ ላይ ነብዩ ምን አሉ سبق درهم 100,000 درهم አንዲት ድርሃም አንዲት ብር ብለን እንውሰደው አንዲት ብር 100,000 ብርን እኮ በለጠች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ይሄ የሂሳብ ቀመር አልገባቸውምና ወቃሉ كيف እንዴት የአላህ መልእክተኛ አሉ قال كان لرجل درهمان تصدق باحدهما عند سوق ሁለት ብር ነበረችው አንዷን ሰደቃ ሰጠን አንዷን ለራሱ አስቀራ وانطلق رجل الى عرض ماله عند ሀብታም ደግሞ ወደ ተከመረው ሀብቱ ብዙ ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ደግሞ ወደ ዘሃደና فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها 100,000 ብር አወጣና ሰደቃ ሰጠው የዚህ አንድ ብር የሰጠው ሰው ይበልጣል አሉ رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله አንተ ትንሽ ብር ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ ብዙ ብር ኑሮት ከሚሰጠው ሰው የተሻለ አጅር አለ ስለዚህ አፍضل الصدقه جهد المقل ትንሽ ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም ስለዚህ ኢኮኖሚ ትንሽ ነው አይደለም በላጭ ነው ያንተ ሰደቃ ባለች ኢኮኖሚ ለዳዎች አካፍል رابعا አራተኛ الصدقة على الزوجات والأولاد لبالبيته للجوج يمتسطوا صدقانو كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام الرجل عند سوال نبياتين إذا أنفق نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة عند سوكو لبيت سوى ميسطو يبيت وجو لي يحتسبها كالله من داقن يبتالو بلو كاسب ከተመኘ ይሄ ነገር ለሱ ሰደቃ ይሆንለታል አሉ በላጭ ሰደቃ ነው كما في صحيح مسلم ላይ በተዘገበው ሐዲስ يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ افضل الدنانير በላጭ ሳንቲሞች እኮ ዲናር ينفقه الرجل على عياله በላጭ ገንዘብ ማለት አንድ ሰው ከምስኪን ይልቅ መስጂድ ከማሰራት ይልቅ ለቤተሰቡ የሚሰጠው ሳንቲም ነው ቤተሰብ ችግር ላይ ሊሆን ይችላል ያ መርዳት ቤተዘመዶችንም እንደዚህ ነው خامسا አምስተኛው ደግሞ በላጭ ሰደቃ ከሚባሉት ውስጥ الصدقه على القريب لقرب زمዶች የሚሰጥ ሰደቃ ነው يقول عليه الصلاه والسلام كما رواه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه በዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን ምን ይላሉ الصدقه على المسكين صدقه ለአንድ ምስኪን የምትሰጠው ሰደቃ እኮ እንዳንድ ሰደቃ ይጻፍልሃል وهي على ذي الرحم اثنتان ለቅርብ ዘመድ ግን የምትሰጠው ሰደቃ እንደ ሁለት ይጻፍልሃል ሁለት ምን እንዳያስገኛል ሰደቃቱን ወሲለቱን አንድ ለምስኪኑ እንደሰጠው የሰደቃ አጅር ለቅርብ ዘመድ ሰጠ ይያዝልሃል ሁለት ደግሞ ወሲለቱን ሲለተ الرحم ቀጥልሃል ሁለት አጅር አለ ስለዚህ የሚበልጠው ለምስኪን ከመስጠት ምስኪን ለሆነ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ነው የዝምድና አጅር ታገኛለህ የሰደቃውንም አጅር ታገኛለህ አቡ ጠልሐን ብንመለከት ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ታላቅ ሰሃቢ ነው ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ሀብታሙ የሚባሉት ሰሃባ ናቸው አቡ ጠልሐ መስጂዱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ፊት ለፊት አንድ ትልቅ ማሳ አላቸው ይህ ማሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እየገቡ ጣም የሚያምር የሚያጓጓ እሱንም ልቡን ያሸነፈው የማረከው ትልቅ ማሳ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገቡ ውሃ የሚጠጡበትም ጉድጓድ አለው ከዛም
راوي الحديث أنس رضي الله عنه ملال فلما نزلت هذه الآية إتشان كزدنا وردت الله سبحانه وتعالى من إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو يطرون نجر من دا ويم جنة لن تنالوا أتاقنيتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودت نجر اسكال ستأتشو درس ميلو آيات سيورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم متعنا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين نزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو جنة وإمالكم وطيتنا التاقنيوم كم تودت نقر اسكال ستاتشو إلال وإن حب أموالي لي كان يزن روات أميت ودلو جنزب إيه مسجد في تلفت يعلو تلكو معصينو نبرتينو وإنها صدقة لله ይሄ ንብረቴ እንዳለ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ በጣም ወደው ስለሆነ አላህ ደግሞ ተወዱትን ካልሰጣችሁ ጀነትን አታገኙም ብሏል ስለዚህ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ አርጁ ቢርሃ ወذخرها عند الله እኔ የዝችን የሰደቃው ምንዳ ጥሩ ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እፈልጋለሁና فضعها يا رسول الله حيث شئت انت الله መልእክተኛ እፈልክበት ቦታ አስቀምጠው ለፈለከው ነገር አውለው አላቸው አቡ ጠልሃ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تكلمونا من قالوا بخم بخ مال رابح بخم بخ ማለት በአረብኛ ጉድ አጀብ እንደማለት ነው እንዴት ትርፋማ ገንዘብ አቡ ጠልሃውን ሰጣሉት وقد سمعت ما قلت فيها بما سو ጉዳይ ላይ ያልከውን ሰምቻለሁ اني ارى ان تجعلها في الاقربين ነብይ صلى الله عليه وسلم قالوا እኔ ግን ለዘመዶች ብትሰጠው ይታየኛል አሉት ለቅርብ ዘመዶች አከፋፍለው እኔ ለሌላ ሰው ከማከፋፈለው ላንተ በላጭ ሰደቃ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ስለሆነ ለነሱ አድርገው አሉት فقال ابو طلحه من على افعل يا رسول الله انت يا الله ملكتني ያዘዛችሁን አረጋለሁ አለና فقسمها ابو طلحه في اقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم ابو طلحه ለቅርብ ዘመዶቹ ላጎቶቹ ልጆች ወጣና ይሄን ብር አከፋፈለው رضي الله عن ابي طلحه الله يوددو ابو طلحان ስለዚህ ለቅርብ ዘመድ የሚሰጥ ሰደቃ ደረጃው ትልቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ብር አምጣው ለፊ ሰቢልላህ ብለዋለሁ አምጣው ለሌላ ምስኪን ይሰጣላሉም በል ለቅርብ ዘመዶቻቸው አድርገው ሱብሃንአላህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ ይህ ለአቡ ጠልሃ የመከሩትን ሐሳብ ሲያጠናክሩ ይላሉ አፍضل الصدقه በላጩ ሰደቃ ሰደቀቱን على ذي الرحيم ለቅርብ ዘመድህ የምትሰጠው ሰደቃ ነው ይላሉ سادسا سدستኛው ከበላጭ ሰደቃዎች ውስጥ الصدقه الجاريه ሚጎራበቴ ሆነ ለወደፊት ከሞትክ በኋላ የሚደርስ የሆነን ሰደቃ መስጠት ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ اذا مات الانسان የሰው ልጅ ሲሞት انقطع عمله الا من ثلاث ስራው ሁላ ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ሲቀር صدقه جاريه ድንገት ትቶት የሄደው ሰደቃ ጃሪያ ካለ ሚከተለው ቀብር ላይ የሚጎራበተው ካለ አው ዒልም ينتفع به ወይም ሰዎች የሚጠቀሙበት ዒልም አስተምሮ ሆዶ ከሆነ አው ወለድ صالح يدعو له ወይም ደግ ልጅ ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት ልጅ ትቶ ሆዶ ከሆነ ይህ ሰው ከሞት በኋላ ከሚከተሉት ስራዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ رواه مسلم ስለዚህ ሰደቀቱል ጃሪያ ማብዛት አለብን እኛን ከሞትም በኋላ የሚከተለን አጅሮችን መጃላቱ ሰደቀቱል ጃሪያ ሰፊ ነው ሰፊ መስክ አለው ይሄ ከሞት በኋላ የሚከተልን አጅርን ዱንያ ላይ ተተነው መንሄድበት ማለት ነው አንደኛ ሰቅዩል ማኢ ወሐፍሩል አባር አካባቢው ያለን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶችን መቆፈር ለሰዎች ውሃን ማጠጣት ይህ ሰደቃ ከሞትክ በኋላ አጅሩ ወደ አንተ ይመጣልሃል ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه سقي الماء بلاجو صدقه ሰዎችን ውሃ ማጠጣት ነው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رواه احمد وابو داود وغيرهما ስለዚህ ሰዎችን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶ መቆፈር የመስጂድ ቧንቧ ማስገባት ይህ ከሞትክ በኋላ የሚከተል ሰደቃ ነው በላጭ ሰደቃ ነው ይሄ بناء المسجد ሁለተኛው መስጂዶች መገንባት كما في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊትን ውዴታን ፈልጎ መስጂድ የሰራ ሰው بنى الله له بيتا في الجنه الله سبحانه وتعالى جنة بيت يسر سبحان الله نبياتنا من قالوا من حفر بئر ماء
ውሃ ጉድጓድ ውሃ እኮ የቆፈረ ለሰዎች የውሃ አቅርቦት ያቀረበ ይሽረቡ منه كبد حر የተጠማ አንጀት ሆድ ይሄን ነገር አይጠጣውም من جن ولا انس ከጅንም ይሁን ከሰውም ይሁን ولا طائر ከአዋፋትም ይሁን ገብተው ከተጡት الا اجره الله يوم القيامه الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجر يسطو بيهون انجي ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة يرقب وف معرف يمتحل مسجد يسراسو أو أصغر كزيه من مياس يسراسو تنشن بيون أستاذ بيالونو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جنة سبيتي جنبال لتريلال سبحان الله مروت علبن بتلي ሀብታሞች አላህ ኢኮኖሚ የሰጠን ሰዎች መሮጥ አለብን الدنيا ላይ ሆነን የአኺራ ቤታችን መገንባት አለብን እኔ አስተውሳለሁ በቅርቡ መስጊድ ለመስራት ከሆኑ ደጋግ ወንድሞቼ ጋር ስንዞር አንድ ወንድም ሄደና የሆነ ቦታ ላይ የመስጊድ መስሪያ ቦታ እንዳገኘ ለአንድ ሀብታም ነገር ይህ ሀብታም የተናገረው ቃል والله ልቤን ነካው ምን አለ ካርታውን ስንት ነው የሚፈጃለው 500 ሺህ ካርታውን አምጣልኝ 500 ሺህ ወዲያውን ሰጣለሁ 500 ሺህ ብር سبحان الله الله يوددው ይሄን ሰው እንዲህ አይነት ዱንያ ላይ ቁጭ ብለው የአኺራ ቤታቸውን የሚገነቡ ደጋግ ሰዎችን በዘመናችን ለማየት ታድለናል ثالثا الانفاق على نشر العلم وتوزيع المصاحف علما مبتن ቁርአኖችን ገዝተን ለመስጂድ መስጠት ይህ ከሞትም በኋላ የሚከተለን ስራ ነው كما رواه ابن ماجه من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات بنبي لي مورد علبن صلى الله عليه وسلم نبياتنا من علو ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عند مؤمنكو كموت بحالا የሚያገኘው የሚከተለው ስራው ሐሰናው ቢኖር እነዚህ ናቸው አሉ አንደኛ علما علمه ونشره علم አስተምሮት የበተነው علم ካለ ይህ ካለው ይህ ሰው ከሞተ በኋላ ይከተለዋል ይህ ማለት እኔ ዳዕዋ ሰጣለሁ የኔን ካሴት ገዝተ ለጎረቤት ሰጣለ ያ ጎረቤት ያን አዳምጦ በሰራ ቁጥር ከሞትክ በኋላ ያጅር ላንተ ይደርሳል علما علمه ونشره ይኮን ሁለተኛ አወለደን صالحا تركه ወይም ደግ ልጅ ተተፈደ ዱዓም ያደርግለት እናት አባቱ ከሞቱ በኋላ እጁን አንስቶ ለሊት ተነስቶ ረቢ رحمهما ጌታዬ ማራቸው ከማ ረበያኒ صغيرا ልጅ እንዳለው በዛት ተንከባክበው ነው እኔን ያሳደጉኝ ጌታዬ ማራቸው እኔን ለማሳደግ ሌት ተቀን ሲደክሙ ነው ሶላቱንም ዘካውንም ያጎደሉት ማርልኝ ሚል ልጅ ተተወደ ከሆነ ከሞተ በኋላ ይደርሰዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثالثا ሶስተኛው ሙስሐፈን ወረሰሁ ወይም መጽሐፎች ቁርአን ለመስጂድ አውርሶት የሞተ ካለ ያ ኪታብ በተቀራበት ቁጥር ወደ ቀብር አጅር ይሄድለታል አው መስጂድን በናሁ ወይም መስጂድ ሰርቶት ይሄደ ካለ አው በይተን ለብን السبيل በናሁ ወይም ለመንገደኛ ላልፎ ሀጅ መንገድ ላይ ስንቅ ይቋረጥበትና የሚያድርበት ያጣል ለነዚህ መጠለያ ብሎ የሰራው ቤት ካለ አው ነህራን አጅራሁ ወይም ወንዝ ያፈሰሰው ወይም የውሃ ችግር ለሰዎች ቀርፎ ከሆነ ለመስጂድ ባንቧ አስተከለ ከሆነ ይአጅር ይደርሰዋል አው صدقተን اخرجه من ماله ወይም ዘካ صدقه ከገንዘብ ወጣ في صحته وحياته በጤንነቱ በህይወቱ ያለ ተልሐቁሁ بعد موته እነዚህ ከሞት በኋላ ይከተሉታል ቀብር ላይ ይላሉ سبحان الله ስለዚህ صدقه ጃሪያ ትልቅ ፈድል ነው ልንበራታ ይገባል መጣር አለብን ከሞት በኋላ የሚደርሰን ንብረት ተጣን መሄድ አለብን ከዛ እየተቆረጠ ሂሳብ ይመጣልናል ቀብር ውስጥ ነን መጣር አለብን እንግዲህ ሰደቃ የተለያየ ደረጃ እንዳለው ሁሉ ደረጃውን የሚጨምረው ደግሞ ከጊዜ ማንሳር ደረጃው ይጨመራል ተግባባን ግዚዎች አሉ ሰደቃ በዛ ቀን ከሰጠ የበለጠ አጅር የሚባዛበት ان الانفاق في بعض الاوقات افضل منه في غيرها አንዳንዴ ሰደቃ የምትሰጠው በተለየ ወቅት ከሌላ ወቅት የተሻለ አጅር ይኖረዋል ከልኢንፋቅ في رمضان مثلا رمضان ላይ ሰውን አብዛኛውን ዘካ የሚወጣው ረመዳን ላይ ምን ነው አጅሩ ስለሚደራረብ ነው ረመዳን ላይ የሚወጣ ሰደቃ ዘካት ትልቅ አጅር አለው በሌላው ጊዜ ከምትሰጠው ይልቅ يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه بلاچ صدقه صدقه في رمضان رمضان ላይ የምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ አጅር አለው ረመዳን ላይ የምታበለው ምግብ ትልቅ አጅር አለው. كما قال ابن عباس የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ነው ነበር. قال قال ابن عباس يا نبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه صدقه الفطر وافضل الصدقه صدقه العيد. صدقه الفطر تلك اجر الله. رمضان لي متبلو مغب تلك اجر الله. كما قال ابن عباس ينبي صلى الله عليه وسلم بهاري ميه نبر
ابن عباس እንደገለጸው يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس نبي صلى الله عليه وسلم በጣም ቸር ሰው ናቸው وكان اجود ما يكون في رمضان በተለይ ረመዳን ላይ ደግሞ ቸርነታቸው መስመር ያልፋል በጣም ይጨምራል ይላል አነስ رضي الله تعالى عنه ይሄ ደግሞ صحيح ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ረመዳን ላይ የሚሰጥ ሰደቃ ትልቅ ስለሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛን ወቅት ብዙ መስጠትን ያበዙ ነበር ثانيا ሁለተኛ በላጭ ወቅት ምንድነው الصدقه في ايام العشر من ذي الحجه በذو الحجه የመጨረሻ 10 ቀናቶች ውስጥ መጀመሪያ 10 ቀን ውስጥ የሚሰጡ ሰደቃ በላጭ ናቸው ذي الحجه ማለት የዓረፋ ምን ወይም ኢድ አልአድሃ ዓረፋ ከመሆኑ በፊት ያሉ 10 ቀናቶች በዚህ ቀን የሚሰሩ ስራ በላጭ መሆኑ ነብዩ ተናግረዋል ሰደቃም ከስራዎች ውስጥ ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام ምንም ቀናች እኮ የለም ስራዎች ከአላህ ዘንድ የበለጠ የሚወደዱበት ከነዚህ 10 ቀኖች ውስጥ ይላሉ ከነዚህ 10 ቀኖች በተሻለ መልኩ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله جهاد እንኳን ሰውየው ቢወጣላቸው قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد እንኳን ቢሆን الا رجل ይህ ከሰው ከሆነ ግን ይበልጣል رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء ሰውየው በገንዘቡም በሐያቱም በነፍሱም جهاد ወጡ ሳይመለስ እዛው ሞቶ ከቀረ የዚህ ሰው አጅር ይበልጣል ከዚህ ውጭ ግን በሌላ ቀን የሚሰራ ስራ ከነዚህ ቀኖች ጋር አይወዳደርም جهاد ወጡ በገንዘቡ በነፍሱ እዛው ሞቶ የቀረ ሰው ቢሆን እንጃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حديث رواه البخاري ليلة ودمو كوقتوች ውስጥ በላጭ ወቅት ምንድነው في ايام الشده ሰዎች በጣም በተቸገሩበት ወቅት የሚሰጥ ሰደቃ በተመቻቸው ጊዜ ከሚሰጠው ሰደቃ ይበልጣል ومن اوقات الفاضله يوم ان يكون الناس في شده وحاجه ماسه በተለይ በላጭ የሚሆንበት ወቅት ሰዎች የሚቸገሩበት ወቅቶች አሉ ረሃብ አገር ውስጥ የሚገባበት ያን የሚሰጠው ሰደቃ ከጊዜ አንፃር ትልቅ ደረጃ አለው كما في قوله تعالى ከዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጽ የተወሰኑ ጊዜዎች ትልቅ ቦታ አጅር እንደሚያስገኙ ጊዜዎችን ይጠቁማል يقول او يطعام في يوم ذي مسغبه ትልቅ ዒባዳ ማለት በተቸገረ ወቅት ላይ መስغبه ማለት يوم الجوع والشده አስቸጋሪ ቀን የረሃብ ቀን ማለት ነው መስغبه في يوم ذي مسغبه በዚህ ቀን ውስጥ ዘካ ሰደቃ መስጠት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ትልቅ ምን እንዳለው የአኺራውን ማከበት የአኺራውንም ችግር ለማለፊያ በር ነው ይላል Subhanahu Wa Ta'ala ሰደቃ መስጠት መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ብዙ የሆኑ ትሩፋቶች አሉት ثمرات الصدقه እነዚህን ትሩፋቶች እናያለን ሰውየው ሪዝቅ ዱንያ ላይ ገንዘብ በመስጠቱ ምን ይተካማል ምን ያተርፋል እናያለን للصدقه فوائد وثمرات كثيره في الدنيا والاخره አንድ ሰው ሰደቃ በመስጠቱ الدنيا ማአኺራውም ላይ ብዙ ጥቅሞችን ያገኛል አወለን ዱንያ ላይ የሚያገኘው መጀመሪያ ነው ከዛ ወደ አኺራው ነዳለን አወለን አንደኛ انها تمحو الخطيئه ሰውየውን ወንጀሉን ታጥብለታለች كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياتنا منالو والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار صدقاكو وانجل تطفالج لك وخاصات عندما يطفال انت تساست وانجل يترك تشلال صدقة صدق الله ياتشن وانجل يطباتال يابسباتال ይሄ መጀመሪያው ነው ثانيا ሁለተኛው الصدقة تشرح الصدور ልብን ትከፍታለች ውስጥ ጭንቀት ጥበት ይሰማይ ሰደቃ ሰጥ አላህ ልብህን በዛ ሰደቃ ይከፍትልሃል كما رواه امام احمد ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه قسوه قلبه عند ሰው ወደ ነብያችን صلى الله عليه وسلم መጣና የልብ ድርቀት እንዳገኘው ነብዩ ነገራቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم መፍትሄውን ግን ሰጡት ምን አለ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت تليين قلبك ልብህን ማለዘብ ጥሩ ነገር እንዲሰማህ ከፈለክ فاطعم المسكين مسكين أبلى مكب صدقة صد وامسح على رأس اليتيم يتيم من راس دابسر يتيم أباته بالجنة تلوتي موتا من كواكبات تاسوالا راس بأزنة دابسو يهلبهن يهلزب اللهال دستان حسيت الوستهن يمول الله على النبي صلى الله عليه وسلم تقول جنكت عندها ديقت مال وطر دنيا تتأبها اللج بصفاتها صدقة صد الله سبحانه وتعالى لبهن يكفتلهل ثالثا سستنياو كصدقة كمن ناغنياتشو الدنيا لي ترفاتوچس تنال دعوة الملائكة يملائكوچن دعاء تاغنياله ملائكوچ لميصدقوا سوچ የሚያደርጉት ዱዓ አለ በመላእክት
أفدع يدرج لهل كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبياتين صلى الله عليه وسلم صحيحين لبخاري لا مسلم تزجب حديث ليمن يلالو ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من المكوكان اللم ባሮች የሚያነጉበት ከሰማይ ሁለት መላእክቶች የሚወርዱ ቢሆን እንጂ እነዚህ መላእክቶች ዱዓ አድራጊ ናቸው ምን ይላል فيقول احدهم አንደኛውም ብሎ ዱዓ ያደርጋል اللهم اعطي منفقا خلفا الله ሆይ ለሚለግሰው ምትክን ስጠው ይላል ستار الله እንዲተካለ መላእክቶች ዱዓ ያደርግልሃል ويقول الاخر ሌላኛው ምን ይላል اللهم اعطي ممسكا تلفا الله ሆይ የማይሰሰጥን ሰው ሳሳችን ሰው ጥፋትን ለግሰው ስጠው ይላል ብሩን በትንበት ይላል ስለዚህ አንተ ሰደቃ መስጠት የመላእክታን ዱዓ ታገኛለህ በእነዚህ መላእክቶች የሚደረግ ዱዓ ከአላህ ዘንድ ተመላሽነት የለውም አላህ ዘንድ የተከበሩ ኪራም በራራ የተከበሩ የተላቁ መላእክቶች ናቸው እነዚህ የሚያደርጉት ዱዓ ትልቅ ላንተ በረካን ይጨምርልሃል ኢዘን ከመላእክታ ዱዓ አግንተ ከነሱ ዱዓ ባንተ ላይ ከማድረግ እንድትጠበቅ صدقة مسطت ينوربها يدنا لي متاغنيو تروفاتنا رابعا ارتنيا الصدقة دواء للامراض البدنية صدقة لو تروفاتو لا اكلوا بشتا مفتهنو ان في الصدقة دواء للامراض البدنية كما هو دواء للامراض القلوب قدم لب سيدرك لب كفت اللزن صدقة ستعلم ይህ መንፈሳዊ ጥቅሙ ነው አካላዊም ጥቅም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ በጣም የሚገርም ሐዲስ ነው ዳው መርዳኩም بالصدقه በሽተኞቻችሁን በሰደቃ ህክሟቸው ይላል ህክምና በሰደቃ ስጧቸው ይላል ሱብሃንአላህ ምን ያህሎቻችን አሁን ተጠቅመንበታል የመጀመሪያው አንድ ሰው ሲያመው ሊያደርሰው የሚገባ ሰበብ ዱዓ ማድረግ ከዛ ሰደቃ መስጠት ከዛ በኋላ ወደ ሐኪም ይሄዳል يقول ابن الشقيق باستلالف الزجبال من يلالو سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبتيه منذ 7 سنين عبد الله بن مبارك تلاكن امام عند ሰው መጥቶ ኮስቴካቸውን ይሰምቻለሁ ይላሉ ሸቂቅ የሚባሉት ዓሊም ይህ ሰው መጣና አንድ ቁስል እግሩ ላይ እንደወጣበት ነገራቸው ያ ቁስል ሁሌም ይደማል ليدنا الشلل 7 عمت ملو وقد عالجها بأنواع العلاج يلتتكمو يمدهني تعينة اللم وسأل الأطباء فلم ينتفع به حكيم دكتور تبالي على مكر اللم 7 عمت ملو قرو يقسلال ليدن لك الشلم مفتير يقني الشلم مطول عبد الله بن مبارك سنقراتشو فقال عبد الله بن مبارك إن حديث ترقف ونقرت منالو اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس الماء ሰዎች ውሃ ችግር ወዳለበት አከሄድና ጉድጓድ ውሃ ቆፍራሉት فاني ارجو ان ينبع هناك عين ويمسك الله عنك الدم እኔኮ ተስፋ አደርጋለሁ ከአላህ ከዛ ቦታ ውስጥ ውሃ ይፈልቅልህና እነዛ ሰዎች የሚተከሙበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ውሃ ሲፈልቅ ያንተን ቁስል ደሙን ደሞ ወደ ውስጥ ያደርቅልሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሂድ ቆፍራሉት አብዱላህ ብን ሙባረክ ይሰው እንዳሉት ሄዶ ቆፈረ ففعل الرجل ሄዶ ሲቆፍር ውሃ ወጣ فشفاه الله تعالى الله سبحانه وتعالى ለ7 አመት ስንት ዶክተር አማክሮ ያልዳነውን በሽታ ይሄን ጉድጓድ ውሃ ሰደቀቱል ጃሪያ በማድረጉ الله سبحانه وتعالى አዳነው ሱብሃንአላህ አሁን ቤተሰቡስ ብዙ በሽተኛ አለ ልጆቻችን ታሟል ባለቤት ታማለች ባለሽም እንዲሁ ታሟል አባት ወይ በህመም አልጋ ላይ እየተሰቃዩ ነው በሰደቃ እንከማቸው ይሄ የነብዩ ሐዲስ ነው وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ስለዚህ ሰደቃ መስጠት ለጤንነታችን ፈውስ ነው خامسا ዱንያ ላይ ከምንጠቀመው በሰደቃ ጥቅማችን ውስጥ الصدقه توصلك الى البر درجه البر صدقه يدرسها ان العبد انما يصل حقيقه البر عند سوكو درجه البر ليدرس የሚችለው በሰደቃ ነው من الله سبحانه وتعالى قرآن من لن تنالوا البر ملكام درجات درسم جنة አታገኙም حتى تنفقوا مما تحبون كم تودت ነገር እስከትለግሱ ድረስ ሰደቃ መስጠት ትልቅ ደረጃ ያደርሳል جنة እንድትጎናጸፍ ያደርጋል سادسا ከሰደቃ የሚገኘው ጥቅም الصدقة تطهر المال ገንዘብን ታጸዳለች أن الصدقة مطهرة للمال تخلصه من الدخن الذين يصيبه من الحلف والكذب صدقة ገንዘብን ያጸዳዋል በንግድ ላይ ያለ አንተ ትምላለ
ትናገራለህ ብዙ ነገር ታደርጋለህ ያን ማጠቢያ ነው ይላሉ ሰደቃ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي التجار نبياتنا صلى الله عليه وسلم ነጋዴዎችን ሀብታሞችን ወሲያ አደራ ይሉ ነበር يقول يا معشر التجار እናንተ ነጋዴዎች ሆይ ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه ይህ ንግዳችሁ እኮ ለጉ ዛዛታ መማል ማህልታ ብዙ ነገር ይደባለቅበታል በሶደቃ ቀላቅሉና ጠቡት ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رواه احمد والنسائي وابن ماجه كما في صحيح الجامع ስለዚህ ሰደቃ የገንዘብህ እንኳን መርካቶ ስትለፋ ስትነግድ ስታወጣ ባንክ ስትከት ብዙ ነገር ይደባለቅበታል የዛ ማጣቢያ ነው ዱንያ ላይ ብርህ ንጹህ እንዲሆን የተባረከ ብር እንዲሆን ሰደቃ ያደርግልሃል ሳቢዓን ሰደቃ ከሚሰጠው ጥቅም الصدقه تطفئ غضب الله يا الله سبحانه وتعالى ቁጣ ታጠፋለህ ሰደቃ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ያሉ ان صدقه السر በድብቅ የሚሰጥ ሰደቃ እኮ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى صدقه እኮ እቺ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ ታጠፋለች አንተ ምናልባት ተሳስቶ ወንጀል ውስጥ ትወድቃለህ አላህ ይቆጣል ومن يحلل عليه غضب فقد هوى يا الله ቁጣ ደግሞ ካረፈበት መጥፊያ ነው ሰደቃ ስትከቁጣው የአላህን ቁጣ ታጠፋለች አላህ እንዲያዝንልህ ታደርጋለች ዱንያ ላይ ከምንጠቀመው ሌላው ደግሞ ምንድነው الصدقه تبارك المال አብዛኞቻችን ያልተረዳን ነው ሰደቃ ገንዘብን ትባርከዋለች መስጠት የሚያጎለው የሚመስላል ላ አይጎልም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ማ ነቀሰ ማሉ ምርእ من صدقه የአንድ ሰው ገንዘብ እኮ የአንድ ሰው ገንዘብ አይጎልም ሰደቃ በመስጠት ይላል ابدا انت صدقه ست يتبارك يجمرلنا نمتدو يقول الله تعالى الله قران لي من الال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ምንም ነገር እኮ እናንተ ሰደቃ ተሰጡም እኛ ይተካረብን እንጂ ይላል አላህ ነው የሚናገረው ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حديث القدس ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ ብለው ያስተላልፋሉ يقول الله عز وجل الله እንዲህ ይላል يا ابن آدم أنت يا آدم ልጆይ انفق عليك ስጥ እሰጥሃለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስጥ እሰጥሃለሁ ቋጥረካስ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ሪዝቁን አይለከለም ስጥ እሰጥሃለሁ ስለዚህ ሰደቃ الدنيا ላይ ብዙ ትርፋቶች አሉት ከብዙዎች ትንሽ ነው የጠቀስኩት እስኪ ሰብሰብ አድርገን ባንዴ እንያቸው አንደኛ እና تمحو الخطيئة صدقة مسد الدنيا علي وانجل كلمة ما تابع مطرقا نو ثانيا هلتنيا الصدقة تشرح الصدور لبهن مولويا مطرقا مكفتانو ثالثا سستنيا تنال دعوة الملائكة الملائكة چن دعاة تاقنيا له كان السرق ما تتبق له رابعا عرضتنيا دنيا لي من ناقنيا الصدقة دواء للأمراض البدنية لأكالوي بالشتاء مدانيت مفتيه ماغني ونحل سادسا سدستنيا الصدقه تطهر المال صدقه ገንዘብ كن ያጸደዋል በንግድ ስትዋሽ ምን ስትል የነበረው የዛ ማጠቢያ ነው ሰደቃ ሳቢዓን ሰባተኛ الصدقه تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى يا الله ቁጣ ማጥፊያ ትሆናለች ዱንያ ላይ ثامنا ስምንተኛ الصدقه تبارك المال ገንዘብ كن صدقه ይባርከዋል صدقه መስጠት ከሆነ ገንዘብ የተባረከ ነው እንግዲህ በሰደቃ ዱንያ ላይ እነና መሰሎች ብዙ ትሩፋቶች አሉ እንግዲህ ዱንያ ላይ ሰደቃ ይህና መሰል ብዙ ትሩፋቶች አሉ አማ في الاخره اخره ላይ ደግሞ ምንዳው የተደራረበ ነው اولا عندنا باخره كما نتكلم بالصدقه وسط ان الله يضاعف للمتصدقين اجورهم الله سبحانه وتعالى صدقه لما يسطوا سوچ اجراچون الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ينبابرلاچوال يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قران من الال ان المصدقين والمصدقات نزا يسيتي مهنه وند صدقه سچوچ واقرضوا الله قرضا حسنا اللهم ملكم بدر يابدروت نزا يضاعف لهم ولهم اجر كريم لنسو منداچو يدرربلاچوال ولهم اجر كريم لنسو من دا تزغشتولاچوال ይላል يقول سبحانه ليلا ቦታ ላይ ምን ይላል من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካምን ብድር የሚያበድረው فيضاعفه له الله Subhanahu Wa Ta'ala የሚያነባብርለት اضعافا كثيرة እጥፍ ድርብ ብዙ አድርጎ ምንዳውን የሚያደራርብለት ለአላህ ሲል መልካም ብድር የሚያበድር ማን አለ ይላል ለአላህ መልካም ብድር ታበድረዋል يوم القيامه ደራርቦ ላንተ ይመልስልሃል ሌላውም አያት ላይ ሱረቱል በቀራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ነዛኩ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ ገንዘቦቻቸውን የሚለግሱ ከመثل حبة ምሳሌዎቻቸው እንዳንዲት ፍሬ ናት እቺ ፍሬ አንበተት 7 ሰናቢል 7 ዘለላዎች እንዳወጣች 7 ቅርንጫፎችን في كل سنبلة 100 حبة በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ አንዷ ፍሬ 7 ዘለላ ወጣች እያንዳንዱ 7ቱ ዘለላ ደግሞ 100 ፍሬዎች አወጣ 7 በ100 ስታባዛው 700 ፍሬ እንዳወጣች ነው በዚህም አይቆምም والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى ለፈለገው ደግሞ ምንዳውን ያደራርበዋል እንደ ኢኽላስ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት እንደማድረግ ያደራርበዋል والله واسع عليم اذا صدقه اخر ላይ ምንዳዎቻችን ተደራርቦ እንዲጠብቀን ያደርጋል ثانيا ሁለተኛ صدقه هي المال الباقي صدقه ቀሪው ንብረት ማለት እሱ ነው سبحان الله أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به لا عند السو لا عند هبتامكو قري ገንዘብ አይኖርም صدقه يسطው ቢሆን እንጂ يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ምን ይላል وما تنفقوا من خير فلانفسكم እናንተ ምንም ነገር አትሰጡም ለነፍሶቻችሁ أخيرا لله ممن الداتش بفنجي ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن شاة التي ذبحها ما بقي منها نبي صلى الله عليه وسلم لعائشة انطرتنا في الأردو نبي صلى الله عليه وسلم للصدقة سجو أكفها في بلوات هدو سيملسوا من عندك قرت أيقوات من علوات من قر كفي لو سيال ستشو سيلوات فقالت ما بقي منها إلا كتيفها لج كتيف مالت يفيل إتشي مالتنا تتشي كراجة جيوا ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዷት ስለነበር ከቲፋን ለሳቸው ስል ሷን አስቀርታ ሁሉን ሰጣው ነበር ከዛ የቀረች እጅየዋ ብቻ ናት እጇ ናት አለች ነብያችን ግን ምን አሉ በሌላ ቋንቋ እናገሩት ካለ በቂየ ኩሉሃ غير كتيفها ሁሉ ነገር ቀርቷል ያልቀረውስ እጅየዋ ብቻ ነው ሱብሃንአላህ አንተ አንድ በጋርደ ሁሉን ሰደቃ ሰጣ አንድ ግር ብታስቀር የሰጠው ነው ከአላህ ዘንድ የቀረል ይሄም አንተ ምትበላው ما بقي منها من كرسيت الصوت جيوا قرتالچال አይደለም እጅየዋን ያልቀረ ሁሉ ከአላህ ዘንድ ቀርቶልናል ስለዚህ ሰደቃ ቀሪ ገንዘብህ ማለት ነው ሁሉን ታጠፋዋለህ ዱንያ ላይና ثالثا ሶስተኛ አኺራ ላይ የሚጠቅመን ሰደቃ ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامه سبحان الله በዛ ባስጨናቂው ቀን ሰደቃ ለጋሾች በሰደቃቸው ጥላ ስር ነው የሚቀመጡት كما في الحديث يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقبة بن عامر كنبي يسمى ولبم يحصل الحديث لمن الال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ሁሉም ሰው እኮ በሰደቃው ጥላ ስር ነው የሚቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆች ውስጥ ፍርድ እስኪጨርስ ድረስ ይላል አንተ ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ ለዛን ለረጅም አመታት يوم القيامه በሰደቃ ጥላ ስር ነው የምትሆነው ሰደቃ ጥላ ነው ስለዚህ ጥላችን ከዚህ ተክለም መሄድ አለብን ኢንሻአላህ በሊል ሙተሰድቁ في ظل العرش يوم القيامه ከዚህም በላይ ሰደቃ متصدق بتلي بإخلاص كادرجو كعرش الأسر نبي كما تلالو وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نبي صلى الله عليه وسلم سبعة سوتشن تكسو سبعة قلة سوتشن ناي سوتش مخلوقانو صحي كراس تنكاكاتشو كعرش الأسر كما تناتشو ناي سوتش كان نزيوس عند سو تكسو يسو ماني هون رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين يسو صدقان ستا بكأن جسد قراجو يما طايعان سبحان الله يكينا ما نمسو سايو بسير صدق مالتنا كأن جسد قراجو انكو بما طايبت ونيتا مالتنا يسو يوم القيامة بعرش الأسر كمت على نبياتنا صلى الله عليه وسلم صدقات إلاتشن مدلاتشن إذا نبر يقول يزيد من إلال سلا أبو مرثد سيناقر أبو مرثدكو عندك كان أبتالفهم صدقة يستبيون انج أما السانتيم 10 سانتيم من أمي ستو نقر بياتانكوا شنكورتي ستنبر يالو بيت يالو من نقر بياقي إهم تلا دون علي قنبتوت مهدي فلقال لنا سلازي صدقة مستت بأخر علي إهننا
መሰል ትሩፋቶች አሉት رابعا أردتني كصدقة بآخرة كمن ناقنياتو تروفاتو تشست الصدقة حجاب من النار صدقة لجهنم لسات حجاب مكلك يعني كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كنا أنت مالكم أن ملم الله سبحانه وتعالى فتلفت ميانا قروبي هننجي كولدت مهلا استرقوامي سينور سبحان الله فينظروا أيمن منه كبستك أن يسوسي ملكت فلا يرى إلا ما قدم يسقدموا ملكام نقرنج ليلايم وينظر أشأممه ودقراو دمه سملكت فلا يرى إلا ما قدم كسروا نقر مطفون جليلايم ملكتم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار كفتلفت دقمه سملكت ساتم بتشانو من ملكتو كزام نبي يعيزو يزجن سات متطبق يتناغروا منالو فاتقوا النار كزج سات تطبقوا ولو بشق تمرة بقراش تمر እንኳን ብትሆን በተምር ክፋይ እንኳን ብትሆን صدقه በመስጠት ከዝች جهنم ከዝች ሳት ተጠበቁ ይላሉ ኢዳን صدقه حجاب ከጀሃነም መጠበቂያችን መከለያችን ነው خامسا አምስተኛ صدقه اخر ለሚሰጠን ጥቅም الصدقه سبب لدخول الجنه لجنه مغبيا سبب ነው صدقه انها متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازه واعاده المريض في يوم واحد الا اوجبت لصاحبه الجنه اتشكو صدقه جنازان كمشنيت بشتيان كمطيق كمصوم غا باند قل كتغنيش لجنة مغبيا سببنا تلالو كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحابه تسبسبوا يالو عند ጥያቄ ያቀረቡ ምን አሉ من اصبح منكم اليوم صائما كنا انت معكل زاري ما انه صومو يانغا يوالالو قال ابو بكر الصديق من قال اني الله ملكتني على قال فمن تبع منكم اليوم جنازه زاري كنا انت مال ما انه جنازه تكتله دويشنينا يقبره قال ابو بكر الانا ابو بكر الصديق من قال اني الله ملكتني على قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا زاري كنا انت مال ما انه مسكين يمجبه قال ابو بكر من قال انا اني الله ملكتني أبو بكر سبحان الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا زاري بشتنيان كنا أنت مع المان يتيك قال أبو بكر الصديق من أنا إنني الله ملكتني نبياتش من قالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة እነዚህ ነገሮች እኮ ካንድ ሰው ላይ ባንድ ቀን አይሰባሰቡም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ سبحانك ስለዚህ صدقه ከነዚህ መስፈርቶች ውስጥ አንዱና ተጠቅሳለች رواه مسلم سادسا سدستኛ አኺራ ለሚሰጠን የሰደቃ ጥቅም يدعى من باب الصدقه ያ ሰው ሰደቃ በሚባል በር እንዲጠራ يوم القيامة يقول أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة جنة استثلاء يبروج شالوت كنزا بروج استاندو يصدقة بر ميبالال صدقة ميابسوچ የሚገቡበት ነው በዚህ በር ተጣልቶ ጀነት ይገባል ይላሉ كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره وصلى في حديث لي نبياتنا من ይላሉ فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ሶላትን እኮ አስተካክለው ወቅቷን ጠብቀው የሚሰግዱ ሰዎች እነዚህ የሶላት በር ይባላል ለጀነት መግቢያ በዛ ውስጥ ይጠራሉ ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد የጂሃድ ደግሞ ጂሃድ የሚያበዛ ሰው ከሆነ የጂሃድ በር ይባላል በዛ ይገባላሉ ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ጾም አብጂ ከሆነ ደግሞ ረያን የሚባል በር አለ በዛ በር ተጠርቶ ይገባል ومن كان من اهل الصدقه صدق አብጂ ከሆነ ደግሞ دعي من باب الصدقه صدقه የሚባል በር አለ ጀነት ውስጥ الله ያሳየን ያንበር በዛ መንገባበት الله ያድርገን اللهم امين በዛ በር ይጠራል እከሌ ና በዚህ በር ገባ ይባላል سبحان الله ይሄ ሐዲስ ሲነገር
هماچو كفتني هنا أبو بكر من قالوا فقال أبو بكر يا رسول الله يا الله ملكتني ويالاتشو فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها أنت يا الله ملكتني قلتاچو انت ملكت صلاة ميابزا صلاة بر يترال صوم ميابزا بر يانبر صدقة بصدقة بر سيلو كن يا الله ملكتني على عند سو بهولم بر ليترى يچلال على نبياتنا صلى الله عليه وسلم نعم آون وأرجو أن تكون منهم أنت كنزي كميتر سوچ محل تونال نبي تسفى درغالله علماء شهون اليوم القيامة أبو بكر بهولم بسمنتم جنة بر يترال يصلاة بر لي أبو بكر نا يصدق بر لي أبو بكر نا سبحان الله الله كنزي كميتر الله يدرجن حديث رواه البخاري ومسلم إذن صدقة بدنا لي علون طرفات يتنال بآخرام اسكون يتكسناتشو ناتشو سكيت أرارجن ياتشو أولا أن الله يضاعف للمتصدقين أجورهم الله سبحانه وتعالى صدق على ميسات سوج من داتشو نتف درب يدرج الله شوال ثانيا هلتنيا الصدقة هي المال الباقي صدقة قري جنزب الصانع أنت قدم اندالكوت بقارده ግማሹን ሰጠ ግማሹን ተስቀረው የሰጠውን يوم القيامه ይቀራል ይበላው አይደለም ثالثا ሶስተኛ ان المتصدق في ظل صدقته يوم القيامه በዛ አስጨናቂው ሰዓት صدقه የሚሰሰው በصدقው ጥላ ስር ይሆናል رابعا ان الصدقه حجاب من النار صدقه لجهنم حجاب መከለያ ትሆናለች አኺራ ላይ የሚጠቅመ خامسا አምስተኛ الصدقه سبب لدخول الجنه ለጀነት መግቢያ ሰበብ ትሆናለች سادسا يمجرشونا تلكو دمو المتصدق يدعى من باب خاص يوم القيامة الصدقة بمبال برة الترال يصدق عن فضل تملكتنا إذن فلنحرص إلى الصدقة بصدق علي تكرت مستت مرزق على بن إن شاء الله تعالى نقرقن مجال الصدقة أوسع مما نتصوره نقرقن الصدقة مسكو سفينو يقد برنا سانتي ما بلات ما تطات ብቻ አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብታሙ ደሃውም ሊሰራው የሚችል የሰነ ምግባራት صدق አለ ይላሉ يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك لك صدقة كوندم فيت لي فقق مالت لا أنت صدقة ይላል سبحان الله هندس شوف مساك راسو لو እንደም ፈገግ ብለ የደስታ ፊት ማሳየት ላንተ صدقه ነው ይላሉ እኔ አንድ ዘገባ ላይ ሳነብ ገረመኝ ምን ይላል መሰላችሁ አንድ ሰው ኮስተር ለማለት تقريبا 34 የሚጠጋ ነርቦችን ያስጨንቃል ኮስተር ለማለት سبحان الله ፈገግ ለማለት 17 ነርቦችን ነው ያስጨንቅ ይላል ስለዚህ ያአኸራውም ተውና ዱንያ ላይ ፈገግ ማለት ለሰዎች በሻሻ ፊት ማሳየት ነርቦችን እንኳን ታጨናልቅም ተቀማለው ማለት ከሳይንስ አንፃር እንኳን ነብዩ ግን ምናሉ ፈገግታ ዝም ብሎ አይቀርም صدقه ነው ላንተ አላህ እንደ صدقه ይጽፍልሃል وامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه ሰዎችን ከመጥፎ መከልከል በጥሩ ማዘዝ ላንተ صدقه ነው ምንም አትከፍልበትም ሳንቲ ባፈ ተዋንተ حرام ነው ለማዘዝ ማለት ነው وارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه መንገድ ይጠፋው ሰው ደሞ ሲደናገር አግንተ መንገድ ብታመላክተው ይህ ላንተ صدقه ነው سبحان الله وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه ደግሞ አንተ መንገድ ላይ አጥንትም ይሁን ድንጋም ይሁን ሾህ ነገር ሰዎችን ሊወጋ የሚችል ነገር ያን አንስተ ብታስወግደው ላንተ صدقه አለ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما رواه البخاري سبحان الله ፈገግ ማለት ይሄ صدقه ነው ብር ማትከፍልበት صدقه مجال سفينه ورد في الحديث عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال ابو ذر بسلف حديث لي اتى فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم عند إلال مهاجروች ከመካ ወደ መዲና ንብረት ቤት ሁሉን ጥለው የተሰደዱት ለችግር የተጋፈጡት መሃጅሮቹ ስደተኞቹ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሞታ ለማቅረብ ወጡ فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور يا الله መልእክተኛ እነዛ ሀብታሞች እኮ በአጅር ቀደሙን በአኺራ ባለው አጅር يصلون كما نصلي እንደምን ሰግደው ይሰግዳሉ ويصومون كما نصوم እንደምን ጾመው ረመዳንንም ሌላውንም ቀን ይጾማሉ ويتصدقون بفضول اموالهم ነገር ግን እኛማ እናደርገው አንዲት ስራቸው ምንድነው እነሱ እኛ ብር የለንም ድሆች ነን እነሱ ትርፍ ብር ስላላቸው صدقه ይሰጣሉ በዚች በለጡን እንጂ ሶላቱ ጾሙም ላይ ማኩል ነበርናሉ قال نبياتي من አሏቸው اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان انت صدقه ልትሰጡት የምትችሉ ነገር አላህ አላደረገላችሁም እንዲያሉ
صحابوش تيكو من دنو الصالو قال إن في كل تصبيحة صدقة سبحان الله بمتلاتكو صدقانا سبحان الله بلو علاتشو وفي كل تحميدة صدقة الحمد لله متولدي صدقة كونو وفي كل تكبيرة صدقة الله أكبر ذكر متارجت يكو صدقانو وفي كل تهليلة صدقة لا إله إلا الله يلا ذكر متارجت يهم صدقانو وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ሰዎችን ይህም እኮ ሰደቃ ነው ብር ባይኖራችሁም ከዚህ ማልፎ ምን አላቸው ወፊ ቡድዒ አሐዲኩም ሰደቃ አንዳችሁ ባለቤቱ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ሰደቃ ነው አሉ ሰሃቦች ተገረሙና ያ ነብይ አላህ አሉ አንድ ሰው እንዱ ከባለቤቱ ጋር ስሜቱ በገፋው አብሮ ተገናኝቶ እንዴት ሰደቃ ይኖራል አሉ ነብዩ ምን አሉ ለወضعه في الحرام حرام ላይ ቢጥለው ወንጀል ውስጥ አይወድቅም ነበር እንዴ ወንጀል ይጻፈበት ነበር አይደለም እንዴ አሉ አወን አሉ ኢዘን ሐላል ቦታ ላይ ሐላል ሚስቱ በኒካህ ባገባት ሚስቱ ላይ ስላዋለው ስሜቱ እንደ ሰደቃ ይጻፍለታል አሉ እነዛ فقراء المهاجرين ተደስተው ይላል አቡ ዘር ባሰላፍ ሐዲስ ላይ ተደስተው ወደ ቤታቸው መጡ ነገር ግን እነዚህ ሀብታሞች ይሄን ሐዲስ ሰሙና እነሱም ሰሩበት በخير ማዘዝ ሱብሃንአላህ ማለት ፈገግ ማለት ይሄን ሲሰሩ እነዚህ ምስኪን ዳዎች አሁንም በአጅር ተወዳደሩን ብለው መጡ እንደኛ እንዳሁኑ በእንሳ አይደለም ውድድራቸው በአጅር ሊቀድሙ ነው ፈረጃ فقراء المهاجرين ነዛ ደካሞች ዳዎች ሙሃጅሮች መጡና ለነብዩ ምን አሏቸው ያ ነብይ አላህ እርሱ ያሉልን ሐዲስ እኮ እነዚህ ሀብታሞችም ሰሙና ሰሩበት አሁንም በለጡን አሉ قال نبي زي من قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يهما من አደርጋለሁ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ነው አላህም ለፈለገው ይሰጣላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢደን ሰደቃ መጃሉ ሰፊ ነው ትልቅ በር ነው ያለው በኢኮኖሚ ባችን ሱብሃንአላህ ፈገግ በል ብርህንም ሰጥ ኢንሻአላህ ሌላው ቁርአን ላይ በሰደቃ ስም የተጠራው ዘካ የሚባለው የእስልምና አራተኛው ማዕዘን ነው الله سبحانه وتعالى قرآن لي خذ من أموالهم صدقة تقبلات يعني كجنزوجاتو زكاة وسجسيل بصدقة سمت أرتوتال إنما الصدقات سيل دكتوral صدقة كو زكاة كو ميقباتشو لن نزيهنا وسيل الله كفاف الوال بصدقة سمسلة تتقرانو سيزي زكاة تلك رأسنو وهي ركن الرابع من أركان الإسلام زكاة كأسلمنا ما أزنتو جست أرتنيونو شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة زكاة أردتنيو ما أزنوا يسلمنا تلك درجة له ذكر مع الصلاة كثيرا تلك بوتا كم يسط صلاة تق بزوج زي أبرو تتقصال 8 هلت بوتا لي قرآن است وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يا الله سبحانه وتعالى تقصوتال كصلاة تق ما تقصو تلك النتون يعملها كتال زكاة ميبالو عند صدقة تطوع عدلم يدهوش حقنا أنت زند ني زند ያለ የድሆች ንብረት ነው ግዴታችን ነው ዘካ መስጠት ዘካ በሁሉም የንብረት አይነት ላይ ይወጅብናል በስርዓት እንከታተለው ነገር ግን ዓላማን ተጂቡ ዘካ ግን የሚያወጡ እነማን ናቸው በእነማን ላይ ነው ዘካ ግዴታ على كل حر مسلم يملك النصاب ዘካ ግዴታ የሚሆነው በእያንዳንዱ ሙስሊም ከባርነት ነፃ በወጣ ሙስሊም ግን ሌላው መስፈርት ደግሞ ምንድነው ሙስሊም ሆኖ ብቻ አይደለም ኒሳብ የሚባል የኢኮኖሚ ደረጃ አለ የዘካ ሰው ለመባል ኒሳብ የሚባል እርከን አለ የዘካ ሰው ይባል ዘንድ ያ ሰው ከዛ የደረሰ እንደሆነ ነው ኒሳብ እንግዲህ ለያንዳንዱ ሰደቃ ለሚሰጣቸው ንብረቶች ለአትክልቱም ለማሩም ለከብቶችም የተለያየ ኒሳቦች አሉ ደረጃ አለ ኢኮኖሚ መጠን ዛሬ ግን የምናስተውረው ለወረቀት ብሮችና ለወርቅ ነው ለሁለት ይሆናል ምነው አብዛኞቻችን የምንገለገላቸው እነዚህን ስለሆኑ ማለት ነው የወረቀት ብር ኒሳቡ የሚመዘነው በወርቅ ነው አንድ ሰው በእጁ ላይ ያለው ሸቀጥም ይሁን ብሩ 85 ግራም ወርቅ ሊያስገዛው የሚችል ከሆነ ይህ ሰው የዘካ ሰው ይባላል ተግባባን 85 ግራም ሲባዛ በዘመኑ የወርቅ ለ1 ግራም ዋጋ ሲባዛ ኒሳብ ሞላ ይባላል ለምሳሌ አሁን ባለው ዘመናችን ላይ የወርቅ ዋጋ የ1 ግራም ወርቅ ዋጋ 300 ብር ነው ብንል ምሳሌ ማለት ነው 300 ብር ሲባዛ በ85 ግራም ወርቅ ስንት ይመጣል በ85 እናባዛው የ1 ግራም 300 ብር ነው ብለናል ስንት ይመጣል ወደ 26 ሺህ አካባቢ በኢኮኖሚ ደረጃ የቃው ንብረት የሚሆን በኪሱም ያለው ብር ይሆን ይሄን ያህል ብር ያለው ሰው የዘካ ሰው ይባላል ዘካ ይወጅበታል ጃ5 ሺህ ብር ያለው ሁላ ዘካ ይወጅበት ኒሳብ የሚባል እርከን ደረጃ አለ ኢንሻአላህ
ዘካ የሚመለከታቸው ንብረቶች እነማን ናቸው? ወርቅ፣ ብር፣ አዝርዕት፣ ፍራፍሬዎች፣ የንግድ ሸቀጦች፣ የግብርና ምርቶች መሰል ማል ብር ሊባሉ ገንዘብ ሊባሉ የሚችሉ ነገሮች ዘካ ይወጅባቸዋል። አላህ ያለው خذ من اموالهم ገንዘብ ከተባለው ነገር ሁላ ሰደቃ ያዝ፣ ዘካን ያዝ ይላል። ማንኛውም ነገር ነው የምናተኩረው እንዳልኳችሁ በሁለቱ ነጥብ ብቻ ነው። አዝርዕቱን እንስሳውን እንተዋለን። አንደኛው ምንድነው? የወርቅ ዘካ ነው። ብዙዎቻችን የምንጠቀም ዘካ ወርቅ ካለ ዘካ ይወጅብሃል። የወርቅ ዘካ ኒሷቡ ከየትኛው ኪሎ ጀምሮ ነው የሚወጅብ? 85 ግራም ወርቅ ካለ በእጅህ ላይ አንተ ዘካ ሰው ስባላለህ። በአመት ውስጥ ካለ ወርቅ ላይ 2.5% ታወጣለታለህ። አንተ 1 ግራም ወርቅ ሊኖር ይችላል በኢኮኖሚ መልኩ ያስከው፣ ግን መነሻው ስንት ነው? 85 ግራም ወርቅ ካለ ከዚህ ላይ በአመት 2.5% ትንሽ ፐርሰንት ነው መስጠት ግዴታ በአንተ ላይ ይሆንብሃል። ነገር ግን ይሄ ወርቅ ለጌጥነት ተይዞ ከሆነ ግን ሁለት መስፈርቶችን ካሟላ ዘካ አይወጅበትም። አንደኛ እቺ እንግዲህ በወርቅ ማጌጥ ለሴት ልጅ ቁርአን ያዘዘው ነው፣ ለወንድ ልጅ حرام ነው። አንዲት ሴት ልጅ ለጌጥነት ወርቅ ያዘች እጇ ላይ የሆነ 50 ግራም ዚኛው 50 ግራም ጆሮዋ ላይ 10 ግራም እንዲህ አድርጋ ወርቅ አጌጠች፣ ሲደመር ከ85 ግራም ሊበልጥ ይችላል። ለጌጥነት እስካዘችው ድረስ አትከፍልበትም። ይሄን ወርቅ ዘካት ታወጣበትም። ሁለተኛ የምታረገው ጌጥ የተንዛዛ መሆን የለበትም። ለጇ ግማሽ ኪሎ ለዚኛው ሩብ ኪሎ የተንዛዛ የተዝረከረከ መሆን የለበትም። የመጀመሪያው ለገንዘብ ማጃነት ያላዘችው መሆን አለበት። እንደምናየው አንዳንድ እህቶቻችን ከጅዳ ሲመጡ የያዙትን 50 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር በባንክ ከምንልከው በዶላር ከምንቀይረው የወርቅ ቀበቶ ያሰሩበትና ይዘውት ይገባሉ አገራቸው። ይሄ ለጌጥ አይደለም ለብር ማጃ ነው። ይሄን ቤቷ ካስቀመጠችው በአመት 2.5% ማውጣት ከዛ ወርቅ ላይ ግዴታ ይሆንባታል። ለጌጥነት ይዛው ግን በጣም ያልተንዛዛ ከሆነ ችግር የለም ኢንሻአላህ። ሁለተኛውና ዋናው የትምህርቱ ርዕስ ምንድነው? የንግድ ሸቀጥ ዘካ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ነግደው እንዲያድሩ እንዲያተርፉ እንዲስተዳደሩ ፈቅዶላቸዋል። ወአሐለላሁ البيع وحرم الربا ፈቅዶላቸዋል። ለዚህ ለፈቀደላቸው ጸጋ ምስጋና ይሆን ዘንድ ንግድ ምንነግድ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለን የንግድ ኢኮኖሚ እንድንለግስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘናል። يقول مولى عز وجل ቁርአን ላይ አላህ ምን ይላል? يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ሆይ انفقوا من طيبات ما كسبتم ከሰራችኋቸው ነግዳችሁ ካተረፋችሁት ንብረት زكاة سطو إلنا. وقد فسر إمام المجاهد هذه الآية يا عبد الله بن عباس تعالى قدرس إمام المجاهد ما كسبتم من يفسر أي عروض التجارة ينقد شكت مالتنا. الله سبحانه وتعالى لنقد كازقات جواتشو شكتوج زكاة التي لنا القرآن لي. وفي حديث قال سمورة بن الجندب حديث من الهلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود. سمورة باستلالف حديث من الهلال يا الله ملكتن يقول لنقد كمن الزكاة شكت لي زكاة ست زند يازن نبر الهلال زي لنقد من شكت لي دمرنا السبن زكاة موطات نوربنا انديتنا وطاتو نملكتو علن. إمام البخاري صحيح بخاري حديثات شولي باب سرطوطال باب الزكاة لي ينقد شكتوش زكاة اندمي ملكتو تكسوال صحيح كتاباتشو لي استدلال ያደረጉትም ይሄን አያት ነው። ያ አዩሃ الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ሚለው ነው። ስለዚህ ከንግድ ሸቀጦች ዘካ መስጠት ዋጅብ ግዴታ ነው። አላህ ግዴታ አድርጎብናል። የንግድ ሸቀጥ ዘካ ስሌቱ እንዴት ነው? ስሌቱ ይህን ይመስላል። አንደኛ ያለ የንግድ ሸቀጥ ተደምሮ 85 ግራም ወርቅ ሊያስገዛ የሚችል ከሆነና ከዛ በላይ ከሆነ የዘካ ሰው ትባላለህ፣ ዘካ ታወጣለታለህ። ግን ተደምሮ 5 ግራም ወርቅ የሚያስገዛ ወይም ትንሽ 5,000-6,000 ከሆነ ዘካንት አይወጅብህም። ጎማ ጫማ ምናምን እየሸጥክ ማለት ነው። ነገር ግን ሱቅ ያለው ጨርቁ ወይም ልብስ ሊሆን ይችላል የምትሸጠው፣ አሊያም ቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ የብረታ ብረት ዕቃዎች ሊሆን ይችላል። ሲደመር ከ85 ግራም ወርቅ በላይ ከሆነ 85 ግራም ወርቅ ሊያስገዛ የሚችል ከሆነ አንተ ዘካ ይወጅብሃል ማለት። አወጣጡ እንዴት ነው? ቤት ያሉህን ሸቀጦች ለምሳሌ ስኳር ቡና የምትሸጥ ሰው ነህ እንበል። ያንን ትደምረዋለህ። ስደምረው ያ ንብረት 100 ሺህ ብር መጣ እንበል። ሱቅ ያለው ንብረት ከዛ ብር ላይ ከ100 ሺህ ብሩ ላይ 2.5% ዳመት ታወጣለታለህ። ግልጽ ነው።
ምናልባት ደግሞ አንተ ያለህ ንግድ ሸቀጥ ሲደመር ብረታ ብረት ሱቅም ሊሆን ይችላል ተራ ሱቅም የችርቻሮ ሱቅ ሊሆን ይችላል የልብስ ሱቅ ሊሆን ይችላል ያን ዕቃ ታውርድና ያንዳንዱን ታስበዋል ትደምረዋል ስደምረው 85 ግራም ወርቅ ማስገዛት የሚችልና ከዛ በላይ ከሆነ 2.5% ባመት ታወጣለታል እንበል አንተ ዕቃውን ስደምረው 200 ሺህ ብር መጣለ ኪስህ ደግሞ ባንክ ያለህ ብር ደግሞ ሲደመር 200 ሺህ ነው ስለዚህ አንተ አሁን በአመቱ መጨረሻ ላይ 2.5% ለ400 ሺህ ታወጣለህ ማለት ነው ተግባባን ወደ 10 ሺህ ብር አካባቢ መሆኑ ነው ኢንሻአላህ ነገር ግን በንግድ ዘካ ወጣጥ ላይ አንድ ሰዎችም የሳሳቱ ስተታል ይሄ ደግሞ ሙስተፋዳም ይባላል ድንገታዊ ምርት አገኘው ድንገት የሚመጣ ገንዘብ አለ ለምሳሌ እንበል አንተ ዘካ የምታወጣው በአመቱ መጨረሻ ረመዳን ላይ ነው ረመዳን ሊገባ ሲል ሁሌ ዘካ ታወጣለህ ስለዚህ አንተ እጅ ላይ ያለ ብር 100 ሺህ ብር ነው የሱቅ ዕቃ ስደምረው ነው 100 ሺህ ብር ነው ረመዳን ከመግባቱ ወር በፊት ሰው በስጦታ መልክ 200 ሺህ ብር ሰጠ ስለዚህ አንተ አይቺው 200 ሺህ ብር ለረመዳን ወር ሲቀራት ነው ያገኘውት የዛሬ አመት ወር ሲቀረው ነው ማውጣለት አይባልም በአመቱ ሲሞላው ካለህ ንብረት ጋር ደምረህ ነው የምታወጣው የሱቅህ ንብረት ዕቃው ሸቀጡ 100 ሺህ ብር ነው ኪስ ላይ 100 ሺህ ብር አለ ሲደመር 200 ሺህ ብር ስለዚህ በስጦታ መልክ ወይም ስንት አገኘ 200 ሺህ አገኘ ዘካ ስንት ታወጣለህ ማለት ነው ሽክር ነው ለአላህ 2.5% ለ400 ሺህ ብር ታወጣለህ ማለት ነው ግልጽ ነው በጣም ቀላል ይሄ ሙስተፋዳ ይባላል በዚህ መልኩ ነው የምናካሄደው ነገር ግን ሁሉም ንብረቶች የሰውየው ዘካ ይወጅብባቸው يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من يلالو ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة باند مسلم ليكو بميقالبو فرس بمياستدادرو بمياقزو باريو لي صدقة يوطالتم يلالو سلزي عند سو لمي ندو مكينة صدقة يوطام لمي سرابت بيرو صدقة يوطام لمي نقدبت سوقو صدقة يوطام لميشنو لمي عمرتو ميشنو صدقة يوطام لمرتو نو انجم يوطالت ተግባባን ለሱቁ አይደለም ያወጣለት ሱቁ ላይ ለተቀመጡት ንብረቶች ያን ተደምረና ለድምሩ 2.5% በአመት አንድ ጊዜ ታወጣለታለህ ማለት ነው ግን ዘካ ለነማን ነው የሚሰጠው ዘካ ያገኘው ሰው ደስ ስላለ ነው እንደሚሰጠው ላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ነው ዘካ የሚገባ ሰዎችን ቁርአን ላይ ያሰፈረው يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن لي من إلال الله سبحانه وتعالى من إلال إنما الصدقات صدقة زكاكم مستعجو سوى الجلال للفقراء والمساكين لتشقرنيانا لا رهبتن يشنو والعاملين عليها الزكاة بمسبسب لم يسروا سوج والمؤلفة قلوبهم نزا لباشو سلمنا لم يلامدوا سوج وفي الرقاب سوج كبارنت كمبر لموتات والغارمين بدالة يعزو سوج وفي سبيل الله بالله من قرلي لم يتاقلوا سوج وابن السبيل من قد لتقوارت أبت من قدنيا فريضة من الله كالله سبحانه وتعالى يتدنقق قدين والله عليم حكيم الله دم أواكينا تبابنيا إلى سورة التوبة لي الله سبحانه وتعالى الذين سمم سوتشن راسو تكساتشو لما نمجال ستم بزرزرنا تشوالن للفقراء والمساكين زكاة مجمرة مستاتشو للفقراء والمساكين فقير مالت دها مالت إلى إمام الطبري تفسيرات شولي دها مالت سو ما يتأيك رهبون بهودو يزو ችግሩን በቤቱ ይዞ ይቀር ሰዎች ናቸው ሰው መጠየቅ አይወድም ምስኪን የሚባሉ ግን በየመርካቱ በየሱቁ የዞሩ ረህመት አድርጉልኝ የሚሉት ናቸው የፈቂርና የምስኪን ትርጉም ይሄ ነው ሁለቱም ግን አንድ የሚያስማማቸው ነጥብ አለ በቀን ውስጥ ለኑሯቸው የሚሆን በቂ ኢኮኖሚ የላቸው ለነዚህ ዘካ ይሰጣቸዋል ዘካ መጀመሪያ የሚሰጣቸው ግለሰቦች እነዚህ ናቸው ሁለተኛው ለዓሚሊን عليها ዘካን በመሰብሰብ ላይ እስላማዊ መንግስት ላይ ሲኖር ዘካ በመንግስት ነው የሚሰበሰበው ያን የሚሰበስቡ ግለሰቦች አሉ ሀብታም እንኳን ቢሆኑ ለነሱ በሰራተኝነታቸው የዘካ ድርሻ ይደርሳቸዋል ነገር ግን ዑለማዎች እንደሚሉት እነዚህ ሰዎች ሙስሊም መሆን አለባቸው ሰራተኞች ሁለተኛ ታማኝ መሆን አለባቸው የዳህ ንብረት ነውና የሚሰበሰቡት ሶስተኛ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል ሐፊዝን ዓሊም ብቁ ሊሆኑ ይገባል እነዚህ ሰዎች ሀብታምም ቢሆኑ ለነዚህ ሰዎች ሚሊዮንም ብር ቢኖራቸው ዘካን በመሰብሰብ ላይ ተቀጥረው እስከሰሩ ድረስ በቅጥሩ ይከፈላቸዋል ወአለፈት قلوبهم ልባቸው ይላመዳል እነዚህ ብዙ ካፊሩን ሙስሊሙን ይከታል ካፊሩ ይሁዳም ይሁን ነሳራ ወደ እስልምና እንዲገባ ዳር ላይ ተቀምጦ ከሆነ ዘካ ሰጠው ብር ታታለው ነው ወደ እስልምና ሊመጣ ይችላል አሊያም አገር ላይ ድምጹ ተሰሚነት ይኖረውና ያን ብር ሰጠው እሱ ሲገባ ሌሎች ተከተሉት ሊገቡ ይችላሉ እንደ አይነት ሰዎች ለዳዕዋ የሚጠቅም ሰው አለ አላለም ሙስሊም ይሆንና ደካማ ልብ ይኖረዋል
ኤንጂኦዎች እነዚህ ሚሽነሪዎች መጥተው ትንሽ ዶቄትና ስንዴ ቢሰጡት ከእስልምናው ብር ሊያስወጡ የሚችል ደካማ ልብ ያለው ሙስሊም አለ ለሱ ዘካ ይሰጣል እምነቱ ላይ እንዲጸና አለም ደግሞ ካፊር የሆኑና ብር ቢሰጣቸው ከሸራቸው ያቆማሉ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ለነዚህም ይገባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምስተኛ ወፊር ሪቃብ ያለ አምስተኛ ዘካ የሚገባቸው ሰዎችን ከባርነት ቀንበር ነፃ ለማውጣት እስልምና ሰዎችን ከባርነት ነፃ ለማውጣት ከሚጠቀምባቸው መንገዶች ውስጥ የዘካን በር መስጠት ነው መሬት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ መሬት በባርነት ቀንበር ሰዎች የታሰሩበት ነው የሰው ልጅ እንደቃ የሚለወጥ የሚሸጥበት ዘመን ነበር ነብዩ መጡና ቁርአንም እየተከታተለ እየወረደ ባሪያን ነፃ ማውጣት ያለውን ፈትል ተሳስቶ ሲምል እንዲ ባሪያ ስጥ እንዲያርጎ ሲያፈጥር እንዲ ብለ ባሪያ ስጥ الله سبحانه وتعالى تحمل عقبة فك رقبة باريا ملكك كانوا ياله اسلمنا انه يسو ልጅ ከሰዎች ባርነት የአላህ ብቻ ባሪያ እንዲወሩ ያሸጋገረው ታሪክ ላይ ስንማር አብርሃም ሊንከን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ነው ሰዎችን ከባርነት ነፃ ያወጣ በዚህ ሴንቸሪ ላይ እየተባለ ይወራል ላ والله እስልምና ነው ከሱም በፊት እስልምና ቁርአን ላይ በዚህ መልኩ ያነሳሳ የዘካብር ሰጣችሁ ማስለቀቋቸው ያለ እስልምና ነው ከባርነት ቀንበር ያወጣቸው ስለዚህ በባርነት የሚገዙ ሰዎች ይኖራሉ ባሪያ ሆነው ለሰው የተሸጡ ያ አሳዳሪው ብር አምጣለቀሃለው ካለ የዘካብር ይሰጠውና ነፃ ይወጣል ያ ሰው ሱብሃንአላህ والغارمين እነዚህ ደግሞ በዕዳ የተያዙ ሰዎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስድስተኛ ደረጃ ይጠቀሳቸው ሰውየው የሚተዳደርበት በቂ ብር ሊኖር ይችላል ምስኪንም ፈቂርም ላይሆን ይችላል ነገር ግን የሆነ ነገር ሰራለው ብሎ ተበደረን ዕዳ ውስጥ ወደቀ 1 ሚሊዮን ብር በወር ግን 1000 ብር ያገኛል ቤተሰቡን ያስተዳድርበታል ያን ዕዳ ለመክፈል ከዘካ ብር ይሰጣል በቂ ንብረት እንኳን ቢኖረው ማለት ነው ዕዳ ውስጥ ገብቷል አሊያም ሁለት ሰዎች ተጣሉና አንደኛውን ለማስታረቅ እኔ ብሩን እከፍልሃለሁ ተው ብሎ አስማማቸው ነገር ግን መክፈል አልቻለም እርቁ ይፈልጋልና ዘካ ብር ተሰጥቶት ዕዳው እንዲከፍል ይደረጋል ዕዳ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወፊ ሰቢልላህ ለአላህ መንገድ ለሚደረግ ጥሪ ደግሞ አላህ በሰባተኛነት ጠየቀው والمراد من سبيل الله العمل الموصل الى مرضات الله وجناته في سبيل الله ማለት እንግዲህ ወደ አላህ ጀነትና ወደ ውዴታው የሚያዳስ ማንኛውም ስራ የአላህ መንገድ ስራ ይባላል ለነዚህ ደግሞ ግንባር ቀደም የሚሰጠው ጂሃድ ነው በአላህ መንገድ ለሚደረግ ጂሃድ ዘካ ይሰጣል መሳሪያ ለመግዛት ዘካ ይሰጣል አዳም ዒልምን ለማስፋፋት ዘካ ይሰጣል እስላማዊ መድረሶችን ለመገንባት ዩኒቨርሲቲዎችን ለመገንባት ሚዲያዎችን ለመጠቀም ቪሲዲዎችን ገዝቶ ለመበተን ዘካ መሰጠት ይችላል ኢንሻአላህ ወብን السبيل አለ ابن السبيل ማለት አላህ የመንገድ ልጅ አለው ምን ማለት ነው ሰውየው መንገድ ይወጣል ሀብታምም ደሃም ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ያለ ስንቅ ተቋረጠበት አለ ሌባ ሰረቀው አገሩ መድረሻ ብር ከዘካ ብር ሊሰጠው ይችላል ሱብሃንአላህ አላህ ሲያበቃ አንቀጹ ምን አለ ፈሪደተን ሚን አላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወሰነ ድንጋጌ ነው والله አላህ ዓሊም አዋቂ ነው ለነማን እንደሚሰጥ ያውቃል ሐኪም ጥበበኛ ነው ለነዚህ በመሰጠቱ ያለውን ትሩፋት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠንቅቆ ያውቃልና ነገር ግን እነዚህ ዘካ የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው አብዛኞቻችን ግን ዘካ ለማይገባው ሰው እየሰጠን ወንጀል ውስጥ እንወድቃለን ዘካ የማይሰጣቸውን ሰዎች እናያለን አንደኛ ሀብታሞች ዘካ ይሰጣቸው እሱና ቤተሰው መግቦ ሊያደር የሚችል ሰው ዘካ ለሱ አይገባውም حرام ነው ለሱ ብሰጥ ቀዳ ይወጅብሃል ሁለተኛ ሰርቶ ማደር የሚችል ወጣት ስራ ያለለት አልሰራም ብሎ የተቀመጠ ሰው ዘካ ይገባው ይህ ድሆች ሐቅ ነው ስራ አጥቶ ተቸግሮ ከሆነ ይሰጣል ስራ እስካገኝ ድረስ አሊያ ግን አይገባውም يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ከዘጋኩ ድርሻ የላቸው قوي مكتسب ሰርቶ ማደር የሚችል ኃይል ያለው ሰውና ሀብታም አይገባቸውም ይላሉ ለሁለቱ አይሰጥም ሶስተኛ ዘካ የማይገባቸው ሰዎች ዱዓ ላደርግ ነኝ ብሎ ስራ ያለለት የተቀመጠ ሰው ጋርዶ የተቀመጠ ሰው ዘካ ይገባውም ይላሉ ኢማም النووي روضه በሚባል ኪታባቸው ላይ ሰውየው ሰርቶ ማደር የቻለ እኔ ዱዓ ሰው ነኝ ብሎ ቁጭ ያለ ቤቱ ከተቀመጠ አይሰጠው ነገር ግን በእድሜ ገፍተው አይነ በሲር ሆነው መንቀሳቀስ ካልቻሉ ይሰጣቸዋል የዘካ ብር ሲሆን ያመት ቀለባቸውን ነው ምንዘጋላቸው የሌላ ሰው እጅ ከዛው ወዲያ እንዳያዩ አድርገን ነገር ግን ዝም ብሎ ተቀምጦ ገና ለጋ ሆኖ መስራት እየቻለ የተቀመጠ ሰው ዘካ ይሰጣው ብትሰጥ ከዛው እንደገና ይወጅብሃል አራተኛው ወላጆች ያንተ እናት አባቶች ዘካ ካንተ አይገባቸው
ምነው እነሱን መንከባከብ መርዳት ያንተ ኃላፊነት ነው ልትረዳቸው ነው የሚገባ እንጂ ከዘካ ብር ልትሰጣቸው የተከለከለ ነው ሌላው ደግሞ አብዛኛው ሹብሃ የሚወድቅባቸው ምንድነው ለሚስትህና ለልጆችህም ዘካ ይሰጥ እናኑ ለሚስት ብትሰጡ ይበቃል ሲሉ ተሰማል አይበቃም ሚስትህን ማስተዳደር ልጆችህን መንከባከብ ያንተ ኃላፊነት ነው ለነሱ ይሄን ዘካ ብር ሰጣቸው ማለት አንተ ልትገዛላቸው የነበረውን ጫማ ነው የሚገዙት ስለዚህ በተዘዋዋሪ አንተ ይሄን ብር ተጠቅመዋል ማለት ነው ሐራም ለነሱም ላንተም እየበላህ ነው ابن قدامة مغني የሚባሉ ኪታባቸው ላይ ይሄን ነው በስፋት የዘረዘሩት ለሚስትህና ለልጆች ዘካ ይገባም ነገር ግን ዘካ ምን ያህል ይሰጥ ለሚለው ሁለት አይነት አሰጣጣል አንዱ ምንድነው ለዛ ሰው ሽማግሌ ሆነው ወጣው መስራት የማይችሉ ከሆነ ያመት ቀለል ተዘጋላቸዋል ቁጭ ብለው ዒባዳ እንዲያደርጉ አለ ግን ወጣት ሆኖ ተንቀሳቅሶ መስራት የሚችል ከሆነ 100 ብር 50 ብር አይደለም የሚሰጠው የጋራጅ መስራት ፈልገው የጋራጅ ሜሽኖች መበየጃ እንዳለ ነው ገዝተህ መስጠው ሜሽኖችን ገዝተህ ለወደፊት ዘካ ማውጣት እንዲችል አድርገህ ነው የምትሰጠው ሁለተኛው አሰጣጥ ይሄ ነው በዚህ መልኩ መስጠት ይኖርብናል ነገር ግን ዘካ መስጠት አለብን ዘካ አልሰጠም ያለሳ سبحان الله በጣም አስፈሪ አንቀጾችን ነው አላህ ያወረደው አንደኛ من جحده فهو كافر እኔ ገንዘቤ ዘካ ማውጣት አይገባኝም ያለ ሰው ይከፍራል በዲን እስላም ከእስልምና ይወጣል ومن قصر فيها ያጎደለ ግን በአኺራም በዱንያም አላህ ከባድ ቅጣት ይቀጣዋል يا ايها الذين امنوا ان انت ያመናችሁ ምእመናን ሆይ انفقوا مما رزقناكم እኛ ከለገስናችሁ ሲሳይ ለግሱ ስጡ ይላል